Hello, hajo taron sanjo kaham, kaklayo kaham tongwini hani. Asuk salniya gulo, tini ane channel lo kisi video upload kalaini hani phaika. Kalaijai gya jora krei jora mai ni bagi. Asuk sal kwama gap ngi tongka. Ke tini hain hai kisa video. Haina chikon cha video sanamnai hanai wan choki family ke tangi hamba buskango. TET exam, TET 1, 2 exam phai tongka ke kabang student of class rok khlainani ba class rok manani musungja khana khorsa khornai call lok khai haro kya ni pagi tini haino kisisa nukja ni phaikya inke sing kisa je taklai tet nai roni bagi TRBT ro habi nagina TRBT o jaga hab ka angke na syllabus ro mane mana welcome to teacher recruitment board Tripura ni phayo inke bo jaga click khai angke jeng ro boroni notification rok tam ketal dong sing or nugui manai inke jaga ke notice boroni tam thangai to notification for the pay scale physical education okay physical education amo 19 tarik 12 mas 19 tarik mia ni abo abo jaga wa 18 12 kaisa notification nongkhor mani physical education je pori jagrok boroni bagi teacher tlangnai hanai inka jaga borono 20475 ahike rangnai hanai inka abo borok amo saliana iko tau 26,025 rupee ba basuk rang runani hanai borok taisa saklai ka inka amo exam tlangi je exam pass kane borok por sakri mani inka sheet ok kubang mang khana aro to borok sudu revise boroni aro modification khlaimani chabo inka jeng kisa boroni abo nai gena education physical education notification iko okay o jago moke 18 tarik nongkhor mani inke aro 15 tarik online application invited with effect from 15/01 15 tarik ni simi January 15 tarik 2025 ni simi boroni abo applicant khlai manai means application khlai manai heita online ngai inke post physical education teacher inke to you are busuk 65 SC 21 ST 39 total 125 inka amo physical education ke physical education ok trangja ya balo kana hema tonga ke tom to belai kaham ke omo trangja ni thangi tongo ke jeng jagabo you are 65 SC 21 ST 39 total 125 post trangjaknai haita ke jagabo physical ba blind ar khobjanai physical ba handicap roni ST roni ST 1 tongnai gabrogo apply khai mana heita hangke boroni education qualification dok je boroni BSc ro khlaijak nangnai ko BPED hamke bachelor of physical education ampe khlaijak na nangnai tei ro B.Ed dok nangai mana teacher tlanangan si B.Ed dok nang go boroni boda B.Ed dok tong nangai mano ang to suk nai je gya gamo ST rok ba 39 tongano sini ST rok tam kri tona physical education ai porijak boron bagi belai no kaham ge borok ni abo tlangjana thangi tongo ge belai kaham inke jeng tekesa TET 1 2 abo jeng saiman ka gabo tlangnai January 24 ni siming kana borok ni application online claim manai jak inke notification T-TET qualification abo ke syllabus for selection test physical education notification for T-TET 2000 among kana amode among kai 28/2 among tamlabo 24 kaman oi je TET 1 TET 2 tlanon bagi jeng jaga nugui man ka 24/01 2025 ni simi application claim manai online no hangke 28/2 jora abotong na heta hangke tese date bari pun mano bari apana man ke amo যদি অমর রনাই রখনে যে ওয়ান ছবি তংনাই রখ নরক সিলেবাস র ইয়াগতই রেডি ক্লাইবেল সিডি নরনি ম্যাটেরিয়াল রক নরনি ইয়াগতই বিসি জরা তংলা র एग्जाम টাইম রক যা বসু এডমিট কার্ড তো 2 তারিখ 4 মাস হর নাই কে ডেট অফ एग्जाम টেস্ট বহর নাই জায়গা 20/27 के पेपर 2 रंग के 27 पेपर 1 टेट 1 के 20 पेपर 2 के 27 0 माने जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल लो নাই हाइता के एप्रिल टेट एग्जाम फाइतो के और टेट पास नgi नाखाइसे तारपरे से आबनि आवसे साइकिल के मारा मन माया तो पास नgi तंग बायदि के अमो बार निनि
भाग्य फाया हाइता कपाल फाया इनके आं तो साइमानो टेट 1 जतुनि साइ जे टेट नि पीजीटी हिंदी जीटी हिंदी टेट 2 हिंदी जतुनि से कठिन आं नांगजाक माने आवके टेट 1 नरो बाहाय नंगन हाइमा तो टेट 1 पास जों आंके आव हासके क्लास 1 निसिमी 5 क्लास रन फोरोंनानै बागैसे आसके टाप आंबो आसुगै नायके आं पास नि माइया इनके नरो पास जेंनाय रन खाय आं बेलाय बेलाय कांग्रेचुलेट होनाय तां आंके आं उरै नायके आं तो बहुत जायगा हाय थाङो इनके मैथ्स रक तां माया न इनके मा माया पयना मा खलाइसि माया मैथ्स रक इनका मैथ्स रक हाय न 35 इनके जब तो से कठिन है टेट 1 जे टेट दं बिसिं आनि अंजाक माने है तां नरो बाहाय नंगन है मा दं के अब बेलाय काम के परि लायदि मैथ्स दंमन बागै वेरी वेरी माने डिफिकल्ट है ता इनके हमरो नरो ताउ नन बागै सेपसाप जे पास होने बहुत लाकी फन नंगि मानो तां के एमसीक्यू ले एमसीक्यू के हाय रिकाव के जायफन थां के एमसीक्यू नो कैसा लामा नंग पोरिया थांपनो पास नंगि फाइमन हाइता के टेट 2 ते किसा कलाई दंगो के अब टेट 2 09 रो के ते किसा कलाई नि मानो हाइता के हमरो नरो फाफाट फिलअप कलाई नो सिलेबस रो नायना थांगा के डाउनलोड खालामना थांगा इको टीचर रिक्रुटमेंट बुक त्रिपुरा हाबे डाउनलोड हाबदि इनके नरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माननाय इनके नरो prospectus रो माननाय नरोनि इंस्ट्रक्शन ताम ताम नांग बाहाय बाय के फॉर्म फिलअप खाने आबरो तंग मानो नरो के टेट पास रो नि जे टेट 1 टेट 2 पास सर्टिफिकेट माउ नरो सर्टिफिकेट तंग ना गर हाबे सिलेबस सिलेबस हाब का इनके टेट T-TET 2020 नोटिस को ओके नरो न जगाव टेट नि हमके टेट पेपर 2 सिलेबस टेट पेपर 1 सिलेबस इनको जागने also आं जुदि टेट पेपर 2 सिलेक्ट खायगांगे आयम हायके फायनाय सिलेबस this इनका मुखे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी हम 30 नि नाय इनके मोतामो लैंग्वेज 1 मींस इंग्लिश समो 30 नि नाय इनके को सिलेबस रो कॉन्कॉर्ड क्वेश्चन टेक्स्ट प्रिपरेशन टेंस एंड टाइम determiner fresher bulk gerund error identification models degree of comparison transformation of sentence amor tongnai heita garat pedagogy rokte tong language skill of tong principal language teaching am herok tong english ge je bangla na ke bangla nai mannai tai bangla nai hangang ke ok borok bo noroni bagi chances tong tam ke norok kok borok hangang ke bangla script bai ma pori nai abo haita general bangla script जे परिमाय रह गांगे ते किसा कठिन नंगनाय तां गांगे आरो बांग्ला बे क्वेश्चन नंगनाय आबो 100% ग्यारंटी बांग्ला बे क्वेश्चन सेटअप कराय जाने आरो नरो रोमान स्क्रिप्ट मानगला गे जे बांग्ला स्क्रिप्ट परिमाय रह बा कि किसा कठिन नंगनाय बा किसा डिफिकल्ट नंगनाय इंगे अमो रगन तुई आं हागिबो क्लास खाजा तंग के आन चैनल नो हागि रंग क्लास रंग नाय माननाय तो के आं ताबुकबो बा ताखलायबो किसे मिसा क्लास खलायनाय हने वान सुइ दङ जे जरा मानफ्रो नरने बागे आं क्लास कायसा कायनै खलायनाय हने वान सुइ दङ नर जे बुजिया रंग नर कमेन्ट खलाय सारि द बरो मति किसा क्लास खायदिं के आं ट्राइ खलायनाय क्लास रग खलाय मान हायता इंगे अमो कक बरक सगां जे दिसि थांका खलाय थांका थांनायाव के किसा कठिन नंखा कक बरक बो आगि हिंके एकदम खलाय ताबुक तुरुक तेबो कठिन नंगि फायदो मन तेब कुथु नंगि फायदो गताकलाय बो मोटामोटी कुथुं नंगन हने वान सुगो हायता तां हिंके बेलाय कम्पिटिशन नंगि फायगा बेलाय टाप नंगि फायदो का हायता हिंके कक नाखन पास नंगि हनिबो ता आशा दि हायता ता वान सुग दि हिंके तमके कक बरक जे नानाय रो कक बरक जे एमए खलायजा रो कक बरक बरन के ते किछा लाई थां तां गांगे एमए रो मा परिबो बीए रो किसा मिसा परिमा थांगे बरन बागै जे कक बरक किसा नाया को बरन बागै हिंके वेरी वेरी डेंजरस मन वेरी टाप मन तां गांके बरक मासमा परिया को हिंके बरन बागै बेलाय न कुथु मन जे परिजारन बागै खलाय इनके नरक पास होनानै तो टेट 1 2 पास होनानै तो मेबी कैसा दङ आरो आं सुग नम्बर गोबां तलाङि दङ के आबो हाया कैसा नरनि बसजनि 90 दा ना 83 दा बुसु दङ टोटल हायता अंके नर टोटल तम दङ के इंग्लिश दङ अंके थासिङ डेभलपमेन्ट तम जनि ने इको चाइल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड पेडागोगी अमो कैसा 30 इंग्लिश 30 इंगे 60 तारपरे बांग्ला बा कबर 30 के 90 केते कैसा
90 pore je maths nana kenaka science nana kenaka ke social studies te kaisa amo 60 nge 90 ni pore 121 senka 150 dangka 150 rong 150 bisingo 93 dana 80 double sugo fast mark nka asman kan keno pass je ST ro khaita nge amorok no passing ni naragito ni man kang ki nini teacher ngani bagai kaisa eligible angka ba nang teacher ngi man nai haita gam TET pass man simi ba B.Ed complete ang tong simi ngala TET pass ngi je nang sakri manan nga TET pass ang phano se gabang borok sakri manya ko ke borok ni butlang na ni advertise su sang rakha je TET pass je TET agi pass ang borok ni sakri tlang ni notification jeng lokha ke borok tabu selection khlaine ke je kaham man nai borok number samaro nai verification khlai borok sakri man nai heta Inke very kothin TET 1 by TET 2 inke narok zero nairok tamu simino fat preparation ase tangke jora kemno na singla inke abu kaisa mutinar di tabuk jakiri manani belai kuthumi faika agini hairok rika agi second jakiri man thanga abu hairok rika inke tabu very difficult time faika in jakiri manani belai kothin ba belai kuthum ka inke narok interview face khlainani ba TET dong jotoni se chakiri manani passing hen kalai ke oino je kono alon chakiri ropan ni passing phano interview ro kalai thamke TET dong gangke I think interview ro nang ya nangor passing gi tongkhangke na nini document check hekena bas nang chakiri manka teyaro nini passing gi phaibo interview ni sumar high mark ahai rokni tongla khaima tong thangai ro PGT ro manai ro passing khena je number kora 15 jon ano basika paikha garate interview kuno kriha gamono kaisa lama passing kheno chakiri manan kebangma exam roibo porikha passing phano kintu chakiri mania interview tikili ahibuto kintu TET dono kaisa lama je porikha passing kha chakiri mankha aida gamon baginor preparation ka hamke na lagi tini asunong sidang te kuno sana thangya ama haina ani channel kebangma din romoi ang open khaijai ba ang upload khlaijai ya nge tini kaisa khaina hanai kisisa phaimani se tini asemong sidol norok joyawi nai tongdi ba norok comment khlaidi norok je doubt tongmaro na ang kise misa khlairi man kangke asabena ang belai no saksa jono jajak nai haita nge tini asemong sidol jotono tesa chanjara ha